Hi guys! Welcome back to my channel! Karon na video related to sa among panag-uban sa akong partner. Nya ingon ani ang hitabo. April 2014, nag-uli ko sa amoa kay Fiesta. Nya silingan naman mi sa akong auntie, nilaag ko. Nya akong igagaw nga si Jimbo, barkada day sila sa akong partner. Dadto nga time hubog ang akong partner, nya gipaila-ila mi sa akong igagaw nga si Jimbo. Unya istorya-istorya mi, istorya-istorya kay hubog lagi gipasakay-sakayan na pud ako siya. Nya nanguyab siya. Daghan gud mi na akong auntie, mga igagaw. Nya hugayan na mo pangatawa kay hubog man kay siya. Nya daghan kay istorya, nya nanguyab. Nya ako na pun gisakay-sakayan, gisugot kunuhay nako kay para walay daghan istorya. Nya mao to nga wala ko nagdahom nga tinud-anay di ito iyaha. Nya pagkahapon na, ngit-ngit na, buto-buto na ang disko. Nya inani ang hitabo. Na daw nangita nako, di paggawas nako kay Shaman. Nya natinga ako kay nganong nakaanha ni Dani. Mao to nga imbis nag-ready nako sa para disko, nag-ingon siya nga asa ko paingon. Inko nga mandisko ko, siya nga asay mandisko, ayo na pagdisko. Inko nga pag sure dia oy, disko akong giulian diri unya. Dili na hinon ko mandisko, siya nga uyab na makataw nya mulakaw-lakaw pa ka. Inko pag sure dia oy, na wa ko magdahom dadto kay abi ko maghinubog rato, di na-shock sa iyang giingon. Nya kay di naman sad mulakaw. Oh nya mao to nga napugos na lang jud ko, wa jud ko nang disko. Ug gaya na magbuto-buto ng disko ginuo ko mag alas 10, alas 11, nag alas 12 na lang, nag alauna. Agoy ginuo ko ako naghigdaay rami dato sa ginuo ko, naghigdaay rami sa balay. Kay wala naman ko niya palakwa. Nya dadto nga time pagka 25 fiesta na. Nya abi na kog muuli, wa gyapon siya ni uli. Nagtabang-tabang og hakot sa tubig. Inkunda, wa na nabuang na. Unya ako siyang gignan nga pag uli na sa inyo ha, kay basin gipangita na ka sa inyo ha karon. Nya gignan ko niya nga ang iya ko nung mama patay na. Unya ang iyang papa naminyo sa lain. Mao nang sukad sa gamay pa kuno siya, ang nagbuhi niya iyang lola og lulo. Unya ang iya ko nung lola patay na, iyang lulo na lang. Nya mao to nga nakigistorya-istorya pa jud mi kay ang ako man nga masinati siya kay di biya jud nako siya sinati. Liwas na, paghapon, nagtugbong siya. Nya, abi na kung dili na siya mubalik. Nya, pagkagabi, nagbalik naman po siya. Nya, wala po ko nakadisko, diri na po mi sa balay, nagkatuluga. Mao to nga time nga, nag-istorya na lang po mi, istorya, pero akong huna-huna jud, tuwa sa diskuhan, kay disko ba jud akong giulian. Mao to nga, hugay na mong istorya, nagkailhanay na mi. Nya, pagka sunod adlaw, uli na ko sa Bohol. Gihatod ko niya. Nya pag abot na ko sa Bohol, abi na kog okay ra akong paminaw. Nangita naman yun ko niya. Nya mingaw naman nun ko niya. Mao to nga gihatagan man ako siya number, nagwatwat ko siyang tawag or text. Nya nagwatwat jud ko sa text, tawag, wala pa jud sunod adlaw, wala pa jud. Pagka sunod adlaw, wala pa jud. Mao to nga iko nga ay ngani jud ni mga binuang ni. Nya abi na ko lagi okay ra ko sa akong paminaw, dili di ay ugay na akong kontak sa akong igagaw kay naman ko igagaw nga dapit sa ilaha. Nya gikontak na nako nga ingana kumusta, nakita ba ninyo na ana-ana? Nya nakita daw, hubog kuno kaayo inko nga way klaro jud. Way jud klaro. Nya report po ta akong igagaw lagi nga ingana. Now inko nga way jud klaro jud. Mao to nga huwat-huwat gyapon ko kay ang gusto nako nga siya mismo magtawag sa ako kay wa ko number sa iya ha. Kay wala man siya cellphone niya. Siya ra kay ipangayo man niya akong number. Nya nagwat-wat jud ko sa iya nga maistorya ko siya. Mao to nga April man to hangtod nag-abot ang May 27. Nanawag siya arang dugaya kaayo. Mao tong isa pud ka buwan hapit. Mao tong nawad-an ako gana kay abi na ko wala na pero ugaya pa gyapon akong kuan. Kontak-kontak sa akong igagaw, nangumusta ingana nakita ba ana-ana. Gaya gyapon akong paabot na magtawag siya or mag-text kay ang ako lagi diri. Kay abi na kog panakit butas ra. Na diri naman di ay. Pagka May 27, nagtawag siya. Oh, mao to na yun siya nga
kuan, kumusta, nga na. Nya, ako pod, nalipay pod ko kay maubig jud akong gipaabot. Nya, kay ang diri naman akong gipamati. Mao to nga pagtawag niya, na siya nga moanha sa Bohol, moapa siya sa kuha. Nya, nalipay pod ko kay maubig jud to akong gipaabot nga magkaistoryahanay mi og unsa jud desisyon. Pero, nakaingon ako sa akong galingon nga, kintay og moapa siya, okay ra sa kuha. Pagka May 28, hugayan akong pangita sa pamasahi kay para lang mapadala sa iya kay para makaadto na siya sa Bohol. Nya, huwam pud ko sa akong mga amiga kay para lagi makapadala. Kay naima siya nga padali ko pamasahi. Pero datong pagpadala nako, wala na ko magdahom nga moadto siya. Kay abi nako og binuang ra. Nya, kadto akong pagpadala 50-50 to kay abi nako gamiton ra to niya hubog-hubog. Ingon man pud akong igagaw nga kanunay mahubog, di ang akong una-una wa na to gihubog-hubog na to. Mao to nga gabi na. Nya katong number nga iyang gigamit pagtawag sa ako akong gitawagan, akong giignan nga kaila ba mo sa akong partner? Na siya nga kaila nya nakita ba nimo? Nag-ingon tong tagya sa number nga nakita kuno niya hubog dito sa Balingwan. Kay katong nga time Festa po to sa Balingwan nya nakita kuno niya hubog. Mao to nga wala na ko nagdahom. Wala na ko nagdahom. Pagkakadlaw nanawag siya. Nag-ingon siya nga paingon na siya sa Pantalan. Pasakay na siya paing sa Kamigin. Then Kamigin to Bohol man dayon. Mao to nga pag-abot sa Bohol, ang akong gihuna-huna nga mabuhi ba kami nga kaming duha, uban anya. Mao to nga siya sa boarding house, ako magtrabaho nya. Maglaba siya, maglungag, nya manghipos, panghugas sa plato, nya time sa ating kaon dalhan ko niya sa tindahan. Maong nahimong okay ra sa ako apod. Nga, nag-anam-anam na dayon to, nag-anam-anam na dayon to dinhi. Mao tong kalimtanan ako tanan. Mga chat-chat, wala na. Mga text meet, wala na. Kalimtanan ako tanan, wala na. Nya, nag-abot ang pila ka buwan, hangtod nag-abot ang tuig. Nya, naggawas ang niyang kinaiya, silusan. Magsilos na. Nakayon ko nga, agay, ngani na ha. So, mao na to'y kinaiyan niya, silos na. Nya, akong customer, yahan ang silusan. Nag-abot na may isa ka tuig ha. Magsilos na siya. Pag-abot sa sunod tuig, ana. Nya, nag-abot ang time nga nakasala siya. Mao tong abi na kog magkabuwag mi. Nya, kay diri man lagi akong gipatigbabaw, kay nga na lagi. Sabi nagkita diri matamaan, wala jud ta, wa jud tay mahimo. Masking di pasakitan na ta, gibinuangan na ta, diri pagyapon. Mao to nga abi na kog magkabuwag mi kay nagdesisyon na jud ko nga magbuwag mi pero ang diri man pud sa kuha nagpabilin pa man diri sa iyaha. Mao tong pagpakasala niya napasaylo na ko siya nya. Mao to hangtod dayon karon nya dili po na siya ingon nga mga kwarta. Ang iyaha na kaon ra. Kaon. Ultimo gani brief na niya sukad sa among pag-uban. Katulor ako nakapalit na nag-brief niya sa Avon pa to nga brief. Katulor ako nga higayon naka-order og Avon sa iyahang brief. Maura to, ang iyang mga sanina dana ukay-ukay. Ukay-ukay yang mga sanina. Di na siya ingon nga mangayo og kwarta, mudiman og sanina, mudiman og sapatos, mangingana-ingana. Wala. Nya, ang ako raman dana sa iyaha, kaon. Kay ako gusto na di ko mo surrender dana niya sa una kay uso pa biya ang ginadili sa una. Mao to nga hugay sinumbaga jud mi dana sa una, sinumbaga mi. Wajoy adlaw nga dili mi magsinumbaga. Nya ako di man jud ko magpapihar. Kay unsay mahawiran ako kay ikuan man jud ako sa iya, bunal man jud ako sa iya. Mao to nga time nga abi na ko nga magkabuwag na jud mi dadto nga time. Kay ingana lagi nga di na nako kaya kay mo duty pa biya ko nya pag-abot sa balay. Ingana na pud, ingana away-away. Mao to nga abi jud nako nga katunay last namo. Nya nahimong okay na pud. Nahimong okay na pud mi. Mao to nga hangtod karon kami paghapon Marso 2020 nagsugod ang pandemic sa Bohol. Nya nag-close mi dadto nga time. Nagbalik mi pag kami. Nya hugay na akong kuot sa akong tinigom. Kay na may kuryente, tubig o boarding house, kaon pa namo. Pagbalik namo sa mi ang akong duty duha ra ka adlaw sa isa ka semana. Mao nang dili jud mahimo. Kay naay tubig, kuryente, boarding house pa, kaon pa namo. Nya pagka June, July, naghangyo jud ko sa supervisor nga pwede mahimong 3 or 4 ka adlaw ang akong duty kay para man lang madugang-dugangan. Wa jud sila nihatag og pabor sa ako 14 years ko sa kumpanya pero wala ko nila panumbalinga. Wala ko nila hatagi og pabor.
sa time nga nagka-pandemic. Mao to nga pagka October nakadesisyon jud ko nga mag-resign. Nya nakabaligya ang akong TV, signal, electric fan, blender, kutson, mga gamit pa, unsa pa tong mga gamit nangabaligya tungod kay gipamasahe namo pag uli. Ako siyang giignan, gisabot daan nga kung dili nimo makaya ang kahimtang namo dito sa bukid, anytime ra ka pwede mo uli sa inyo ha. Kay kahibaw naman jud ka nga pobre kaayo mi. Mao tong ako siyang giignan daan dana. Nya nag-ingon man siya nga okay ra, kaya lagi namo tanan. Mao to nga hangtod karon naghuwat-huwat ko sa iya nga muuli siya sa ila. Wala man pud, di apa man pud siya sa kuha. Mao nang pasalamat na pud ko niya kay sa diri pud wa man pud siya nagpabaya. Siya man gyapon maglaba. Nya usay magluto siya, mahugas siya sa plato usahay. Manang okay ra kay ko sa iya ha. Wala mi problema. Manang karon ingani hangtod karon kami pagyapon. Mao na akong pagpanag-uban sa iya ha. Mao nang nabe usahay nga kasurindiron ako, na usahay nga gusto na sad ko mag-inusara. Nya hangtod karon nya wala pa ko mahibaw og hangtod kanos among pag-uban kay ako di man jud ko mag-ingon nga kami jud hangtod. Ako wala na ko maghuna-huna og kanos ami taman kay wa ta kay bawo sa panahon. Mao nang sa mintras nga kami pa walay problema, naa pa mi, sugakod pa gyapon mi, laban lang gyapon mi. Mao nang karon diami sa bukid nya okay raman pud siya. Mao nang okay ra tanan, wa mi problema.